Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam takasni. All Meghalaya Dancers Association AMDA haringkat ki bahayeng Samla Steve Jyrwa kilapan jingkyrshan na kipat ba da ka ba vote ba subscribe link ba da ka ba download ya ka apps na Play Store. Samla Steve Jyrwa obday na kasnong nong minsong ublalit shimbenta ha kalimpung yakop chat ka ba he hapo kari kabalagtip kum ka India Best Dancers Season 4. Minta ulapoy bat yorung ha ka top 6 jong ka ne ka jingyakom. Minta kamit unhab ya kunting ban poi semi-final ban pin hasuni live TV hakapor prabji minmin. Uba akit board president ke AMDA ha ka jingye kendu berkilat pathai kubor hasilong press club kilapan ka jingkyrshan ki patba na gabentaban ai ka vote jongki sha Samla Steve Jyrwa ubla poi shadu ka kerdan top 6 ha ka India Best Dancers kabala pelong hanong ba Mumbai. Ibahayeng kilapahan ka jingkyrshan na kipat ba bagan sngoba banyarap ya ukun jongki da ka bakershan ban vote ya uling ba ka app Sony Live knang bo unpoy siya katong ban wanra nam bat buram ya ka jelahi baro kaway. Samla Steve Jyrwa ulalit bani shimbenta ka rinsan ya kop shot ka blasdang ha unaitung bat menta udan kam sa ka jingkyrshan na kipat ba ban poy siya ka final jong katay ka jingyakom. Samla Steve unsami rinsan biang ha kasing sajan bat sing ublay ha kapor prabji janmin. Haba ay jingkren na kalyang kakong BB Jyrwa kabari ka kimi jong Samla Steve Jyrwa kalayatu banadu basdang kalakershan hi daladi ya uban let ya shimbenta hadu minta. Kumta minta habladay sa kapali jong kipat ba ban pli kalat ba unang kiyo kalapan ka jingkyrshan ba kinyarap ling ba ka vote ka jongki. Steve Jyrwa upoi siya kali nasbel kabas wala urom ya jalan Meghalaya sini kabah pada kali dia hi berhubung kabala petung ka India Best Dancer top 6 de ke ibro hi kan kabdei ka nakasap talan de ke di ngalam ti ru blai ya kasap pang kum juru nan ta ke kasen jo i ora ko wei de kalong ko ti sarong ya de beliau jungi kalong ka bang setengah sisa ke isang purong hakpor mamunswa mo kalalong din jat hakpor ba Amit Paul da pun kiben ya jalan Meghalaya jungi berakoy na iba balo kipai ba ke ya ki ke win nadu ka sarkaru kelaki kelawin nan benda jong Samla Amit Paul ba miso ba ku blay ni Samla ru uba penketik ya ki kun Samla jong da beliau ke jungi Samla khasi jungi dei ba ka jaman Yukjat ketika jong Amit Paul ke sami sibun parkir dan sam kiba bonha bat menda kali kesin ke ba ningkong ke ba Samla khasi ula an kiwen na kumno sha kipor bom sang i mo ningkong na Amit Paul silong chamba kuaya mo kli bakwa sha na bal bahe ndai menta kali kesin ke ba nakalian ka action ko dipai ki nokshan mo no wai ni galap ka zikimen ba dan ubi nokshan wala kiwen ba wala poi hakan bel ba he ka bala itu ya un wei ru khra nokshan ba tipet jong jalan Meghalaya jadi ba wei ke nakalian ni ikitu ya ka sarkar bahkan sikhya lo lagi tentang hakiki Sri tayo hakiki sautarik na lepa jitho suara laitrik na lepa jitho trong CM hay PS trong CM na kaya di sini khot ngin penjang pembet ni kong ai aku beli ai mau beli nama sak bayu sak mau beli ngang kompak ki bahi bahasan ki padba alo senran kun ngabot ina budde kun nga senran nama mata ukur nga ikwa ka bud ka support ki padba ki bahi bahasan baru ko ka jila Meghalaya tangkat tayo nga kwa kan